Il-persuni li qegħdin isegwu programm ta' riabilitazzjoni tal-Caritas huma l-artisti li ddiżinjaw il-kartolini tal-miliet li din is-sena se jkun qed jibgħat il-Prim Ministru. L-inizjattiva tieħdet wara stedina tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u mingħand ta' disinji li jagħmlu residenti intażlu 6. Meta kien qiegħed jindirizza lir residenti tal-Caritas li ħadu sehem f'din il-kompetizzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva lir residenti tal-Caritas bħala nies ta' kuraġġ kbir. Filwaqt li tenna li fost dawn in-nies hemm persuni b'talent kbir fisser kif jixtieq jarahom integrati aktar fis-soċjetà. Mart il-Prim Ministru u Chairperson ta' Marigold Foundation, Michelle Muscat, tkellmet dwar kif b'inizjattivi bħal din persuni jkunu jistgħu jesprimu ruhom permezz tal-arti. Meta bdeda l-proċess tinduna kemm dawn in-nies għandhom ħafna xofru, jiskopru fihom infushom affarijiet ġodda, talenti ġodda u anke konfidenza fihom infushom. Aktar milli biex noħorġu l-kartolina, aktar nużaw imma dan din l-esperjenza biex dawn in-nies iħossuhom li huma importanti fis-soċjetà u li diġà qegħdin jagħmlu pass biex jerġgħu jitlu lura fis-soċjetà meta jkun il-waqt. Min-naħa tiegħu id-direttur tal-Caritas Leonid McKay qal li din l-inizjattiva qed tagħti l-opportunità lir residenti jemmnu aktar fihom infushom. Hija xi ħaġa sabiħa li mhux biss l-Istat qed jemmen fir-residenti tagħna imma huma stess ir-residenti li qed jagħmlu l-programm qed jemmnu wkoll fit-talenti tagħhom. Leonid McKay irringrazzja lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru talli ta' din l-opportunità lir residenti tal-Caritas.